أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوان میهجا ایروجی برنامه کنو سر اکران رهبر تیوی انشالله می بهردورا بن. وعم سودام خیراتن. تماشاوان میهجا هکت بیراوه دبجی برنامه می گودرباس بو مسر خلقاندنا کائنات خدای تعالی اختاگو کائنات خلقاندیه ام هاتمونه حتی خلقا حضرت آدم علیه السلام. انشالله می ایروجی برنامه خودم سر وینا که دوام بکن. خواهم سوده مگو خلقاندنا انسان، خلقاندنا انسانی اول پیغمبر اول حضرت آدم علیه السلام. ایجا خدای تعالی وقتا گو بریاوی بخلقینا بقرآن دجیج خواه اوینا که بقره سورسی آیتا سهی دجمره گوتیه چاوا مثلا رب العالم وقتا گوتیه و ملائکتا چاوا تبکی دایه بخیره خو کرم کن. رب العالم بسم الله الرحمن الرحیم. Selamun aleyküm. Tamam xeyr hatın ser ekrana rehber TV. Programa me metedibasa xulqa insan kir bu en son. Basa xulqa Hazreti Adem em hatın ve deri u medevce bardabu. Çavega gutegu Rabbi alemi Bakara suresi de dibece. Dibe Rabbi alemi ayeta si de dibece. Dibe Rabbi alemi melaiketa ragu ezi مخلوقه کی انسانه کی سر روی دنیای بخلقینم. دبی ملائکتا جی برگوی بری انسانا جنا دیتبو و جنا جی به امریا رب عالم کربو ظلم کربو و رب عالم جی بر وی ظلما وان نخرو کربو و جزا کربو دیا و حلاح کربو دیا ملائکت جی هانی نگو به انیتا نبی امریا رب عالمیه فقط تدی خدا چجواره ببیجه هاو قاسی زانن مراق دکن دبيجن يا ربي دبيجن ام هو قطاعت و عبادت اشترى دكن ام ذكري تدكن دبيجه تديسا انسانك السر ويا دنياي بخلقينا كو اوي خوينه بريجن ربي عالمش ملائكه اوی فتنه در خونه خوینه برجینن اوي فتنه درينن اوي خوينه برجينن اوي ظلمي بكن ربي عالمش وان رد بيجه ونزانن ازانن يعني قدرة رب العالمي دبي هاني حكمة رب العالمي حتى خداي تعالى هي نكت مخلوق تشتكي نزانه الملائكة جي نزانن رب العالمي جوان رد بيجي ونزانن حتى بيجي قابيقو خداي تعالى ملائكة رد بيجي ازي انسانه كي بخلقين دبي ملائكة ناب هبو دني رش بهبرا خبر ددن دبيش هبو دني رد بيجن دبي هما رب العالمي كيد خوازه برا بخلقينه كيد خوازه برا بخلقينه دبي او كيجي بخلقينه كسي فكامه در حقي ويد زانه و اطاعتكار و ذكري ويدك ناخلقينه كسي فكامه بشرف ناخلقينه شما ملائكه خو شرف بشرف اتكن يعني خو شرف دي دبينن چونكي ذكري خداتكن چونكي اطاعتا خداتكن هیچ به امریایی نکرده هیچ به امریاوی نکنه بنی روان مخلوق دنه فکات جنات چکر نه به امریا خدا کرنه ذلیل بونه اما ملائکتا هیچ به امریا خدا نکریه sadece گوتن خدا و ذکر خدا بجیانی ندیه شناف هبودنه دشخورا دبیجن خدای تعالی کیجی بخلقینه فکام بشرف فکام بزانه چونکی مزنایا خدا دبینن چونکی ام قدرتا خدا دبینن ام دبینن ربی عالم و کائنات چوا آباد که تدی ملائکت شاهد نیج مزنایا خدا ره چوا آباد که چه فعلیات دهاتیه کرنی بری چه بویه چوا درباز بویه وان دبینن جبر وی خوزانه هستکن دیتنا خواه شاهد بونا خواه دبیجن که امزانه نه کی جی ورد روی دنیای دبي او هو قاسي زانن چونكي دبي كيجي خداي تعالى كيجي بخلقنا دبي او كسوي نفكا مزانبه ونفكا بشرف به نوي فكا اطاعتي خدا بك بحفتيات تيجي ماغو ملائكه مرا غابيغو ملائكه ربي عالمي دبيجي غابيغو دبيجي ازي انسانك بخلقين بيشي بعرض تحسينه عرضي رد بيجي الدو عرضي قابيقو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل دچنا عرض خوليا خونا دي أزرائيل عليه الصلاة والسلام دشينه قابي أزرائيل عليه الصلاة والسلام دچينه راد جوي خوليه تينه ربي عالم جي رد بيجي بيما خويانه
دبي يا إسرائيل تشكر دبي يا ربي حالو مسألة أبا وعرضيو هاقو ومشي هاقو مقو بي أمريا ربي خو أسفديدكم قو أز بكم وأز أمري خداي خو بجينينم وأز دستواله هرما بربي خو قابي قو وهاد بيجي ربي عالمي إسرائيل رد بيجي دبي مادم أفخو اللي تهاني دبي نخو أو زمان أف إنسان يقو أز بخلقينم رحيوان تيبستيني إسرائيل عليه السلام düşüncetke şxora dibêje dibê ya Rabbi dibêje dilê xwe de dibêje dibê ev însan wê zav ji dinyayê hez bikin wê zav wê ji heyatê hez bikin gavê ku ez wan ji dinyayê biqetînim ez rihê wan bistînim gelo ev însan wê çi gotina wê ji min re bibêjin wê xeberê nexweş min re bibêjin wê gotinê nexweş min re bibêjin û vê düşünce xwe ji Rebbê alemê re dibêje dibê ya Rebbî van tu dibêjî ez ê rihê însana bistînim hema dibê ew însan wê zav ji dinyayê hez bikin ji ber ku wê ji dinyayê hez bikin veqetandina wayê ku ez ji dinyayê wa biqetînim wê ji min adiz bin wê gotinê nexweş wê ji min re bibêjin Rebbê alemê dibêje Azraîl aleyhisselatu vesselam dibê netirsê dibê dinya wê mekanê sebeba be her insanekî wefata wî yahut mirina wî ez ê sebeba girê bidim ji ber wîna nayê bîra însana jî her kes wê wên sebebê birêne wê bibêje gelo ev çima wî çima wefat kir veya ev çima mir ha filan tiştî filan îşî filan sebebî ji xwe yê bêje tu nayê aqilê ti kesî jî heqîqeten heqîqet çêbûye gotina xwe da hatiye cî îro gavê kî jî dimre gelek yani insan belki nabe Azrail naye bîra wan jî geloj ber ji ber çi em jî gavê tiştekî dibihîsin yani însanekî sepe saxlem mesela be jî gavê ku wefat bike ya û rehmet bike bimre em dibên gelo ji ber çi rehmet kir ya ji ber çi mir çi bû qelbê wî sekinî qeza kir wele çi hate serê wî yani naye bîra me ku em bibêjin wala qedera wî temam bû Ezraîl rihê wîstan çünkü Xwedayê Teala waad kiriye Azraîl aleyhisselam re gotiye tu nayê aqilê ti kesik ji te xerab xeber nadê bê heqîqeten îro yani însanê ku zêde ji rê derketine ku ji rehma Xweda dûr bûne harîç kesik basa Azraîl aleyhisselatu vesselam jî nake bi vî şeklî xwelî tê be Rebbê alemê Xwedayê Teala wê xweliyê çi dike hevîr dike bi wê xweliyê hevîr dike ew xweliya rengorenk û çeşît me goya heft xweliyê serûyê dinyayê dibê her çar aliyê dinyayê Azraîl aleyhisselatu vesselam xwelî top kiriye ji her çar aliyê dinyayê heta dibê ew xwelî Rebbê alemê hevîr kiriye her hevîrkirina wî de jî muhletek lêdaniye pêşî kiriye feka heriyê sekinan diye her zamanekî jî dibê Rebbê alemê wextek tayin kiriye heta pişt re ew xwelî xistiye sûretê însan pêçê kiriye sûretê însan gavê ku pêçê kiriye dibêje heta dibê hinek herî ji ber wê çêkirina Hezretî Adem maye Rebbê alemê daye Cebraîl aleyhisselam gotiye ya Cebraîl here vî ser wê dinyayê biçine ew dibê xurme Xwedayê Teala jî ava kiriye vêga ji ber wîna dibê gavê ku tu xurmê dixwî her çeşît vîtamîn xurmê de hene dibê însanek mesela got hiç xwarin tune be bixwe sadece xurme bîle hebe got ew însan bixwe têkê masî nakeve bedena wî nake û vê şeklî jî bi her azayî pê beslenmiş dibe Xwedayê Teala jî nîmeteke wiha daye hebdê xwe Xwedê Teala bike nesîbê me jî înşallah ew kesê ku çûne hecê tijî çûye hecê muheqeq tijî pêfam bûye dibêje til hecî dibê tu ava zemzem û xurmê tenê bixwî dibê xwarin dahî naye bîra însan xwe ava zemzem ew jî nîmeteke ayrî Xwedayê Teala daye hebdê xwe çi niyetê bixwe mesela wexta vexwe tu tîbe tîbûna te çi tu birçîbe birçîbûna te çi Xwedayê Teala mesela însanê nexweş bi niyeta şîfayê vexwe ew ji jê re dibe şîfa înşallah İşte ev dibê ew dara xurmayê Rebbê alemê ji wê heriya ku ji ber Hezretî Adem maye hediye kiriye ser wê dinya ji însana re însan ji wê nîmetê jî vêga team dikin û dixwin dê Hezretî Adem bi destê qudreta xwe çêkiriye xwe mesûde ew jî hikmetek duê de heye yanî
وقتاش خود به چه دکر دبه هنگا ملائکت جی و شیطان جی لید مانا شاش چونکی حتی نی هنگا خدای تعالی به دسته قدرت خود تشتکی وها بیده دوراوی جسدی را حوقا مثلا وقت تجي آني زمان حرياوي دسترها ودساكنينه زحفيلو أو زانيقو أو جبونا مقصده كما ظن تشيبوية جبرلو زحفي مرافت كن بعجبة قدايت على تشيكا ويبتش مقصده تشيكا جبرلو زحف دوراوي أو جدو تشنودين يعني دبي هرجع قابي قد خلقينا ربي عالمي بني ربي قابي قد خلقينا بيردان رحشي ناخه جسدي حضرتي آدم قابي قد خلقينا شكل جسدي وآبادك ويتخناها جنة ده مهلتك دهلا دبي حتى شكل جسدي حضرتي آدم ترسي دخل للشيطان دبي قابي قو الشيطان ليدرينا دبي لجي دلرزه حتى دبي ملايكت جي دلرزه چونك هيبتك ليدان يا ربي عالمي جوي هيبتاوي وصاد دبي لرزك وام دقره اما دبي نيارتيا الشيطان چما قو ربي عالمي دبي جي ازين مخلوقك آوا بكم سروي دنياي انسان ازيش خليه آوا بكم جوي قاد دبي حفسوديت كبد للشيطان دبي او حفسوديا شيطان چقاقو هبونا حضرتي آدم درتكبه ميدانه هوقا زيده دبي قابي قو ربي عالمي ويدخل قينه قابي شو يتخ جسد يتخ شكل جسدي وآوادك دبي قابي قو الجسدي ويدنيره دبي ليه درينه دبي والله تبشك تجبوي تشتكي مظن هاتيا خلقاندني سبب خلقاته شكل خلقاته تجبوي تشتكي هاتيا آواكرني جبروينا دبي تجبوي تجي هات بي آواكرني تيج من نبلن تربي ازيش تشي تربم از بعمر جيشتا ماسترم دبيجه دلي خودا دبيجه دبي از امر جيشتا ماسترم از بري تهات مدنياي اشتا زانترم مبري تبيتيه اشتا صالح ترم اشتا صالح ترم مشتا بيتر عبادت كريه جيك نما يقو ملسري ربي خورا سجده نكريه قوتنا نفسا الشيطان دلي ويديه خدا وعيانه اما الشيطان هيدا نخستيه ميداني دلي خودا شخورا دبيجه دبي اس مشتا صالح ترم مشتا زافتر عبادت شكريه وتشخليه اش اقر شخليه بلنتره مطلق صورت لدبيجه از اشتا قيمة تربم از اشتا بلنت تربم دبيت تش شكل جهات بي از اشتا چه تربم حتى دبي قابي قود چو نيزي وي غزبا دلي خوده دبي جانا بحين جسدي وي دخستن دبي فكا اوكي جري فكا جري واله دبي دنگ جوي جري دهات تدي قوي انسان وچاوي انسان هاني ربي عالمي فكا خلقاتي ده وكريه دبي دكته بويدر دكته نافا جسدي انسان دبي نافا جسدي انسان ده دغريا دي سات چاوي ده قوي ده دكته ما تشتك جي فاملت حتى جبرلو دبيجه هكا قد خدای تعالی تا مسلطی مبکش خود بیت نکاره هیچ زورام ببا لیگو از مسلطی تجی ببم ازت زورات ببم حتى دبيد چه يعني عقل ملائكه تجبون يعني سريوان جي تبلي هفدوبك دبيجه دبي افتشتاغو خدای تعالی خلقان ديه دبي هكا قو ربي عالمي يجوا تشيتر بقرا وني تشبكن دبي واناك دبي ما يعني اتعاتا ربي خوبكن هاني ام تشتاويناكن ام تشتكيناكن دبي ابليس دبي جا والله قو مصالاتي مبا زي اسياني بكم ازي البري رابم ازي جرا اصيبم يعني از مزنايا يسر خورا قبولناكم دبي جا هي حكمتها بفهم نكريه سلا نكت يا جسدي هي خويني گوشت بينها هاتي صادجه او جسدي والد بينه هي هنگا مثلا نيارتي بيرتك هي هنگا كيناي دكشينه حتى تخوازه گو هوالا جيش خورا چيكه ويجاري دورا ملك اراد چوتر بك هاجه يعني دشنجاوا چي او چه دفكرن دخوازه گو ويجي بحال خطنه دك دخوازه بنيره فهت نوا ملائكتا داهي دست فتنه كريه دبيجه قابي بو بحينال وي جسدي تخه دنجيتي يا دبي والله نجبوي بي دنجي قو هات كوي ميدان تجبوي بي دنجي تشيبويا مطلقه تجبوي تشتكي بلند تشيبويا هما تتشقى بلند بيجي تيج منه بلند تربي تتشقى قيمة لي بيجي اي قيمتها من سر قيمتها تربي اقربو تبلاخو المبخي ازيتا هلاخ بكم دبيجه وهي ويقا بنا يارتيا خدرت خميداني اي ربي عالمي هرتش بيبا خوياي
يعني او خدای غیبی یجی او خدای ظاهری یجی او زانه بگو شیطان چه حالی دیه اما خدا عادل یجی هر کس هر تشتی دلی خوده هر کس هر تشتی مایا خوده چی بوی درخ میدانی امتحانش بونی ویه وگا ایرو انسان جی اینی بفکا شیطان چوا وی قاسی امتحانی ده بو انسان جی امتحانی ده ام جی امتحانی ده نه امتحان انسان هل جنت دست بکریا يعني امتحان انسان جنت دست بکریا اما اف انسان ویگا افکا من ویگا سروی دنیا نه بنیره ام باسا حیاتا پیغمبر دکین ام باسا ویگا باسا حیاتا خلقا حضرت آدم دکین ام باسا غفلتا شیطان دکین نگو همه چیرو که امش خورا دبیجین ام سر در باس ببن لازم امش خورا درس درینن لازم امش خورا فهم بکن بنیره ددی هفتیا چوی تجی باس کرد زانبون نباسه دمکی يعني اري ازانم خدا هي ازانم خدا يك ازانم قرآن هي ازانم حضرت محمد هي ازانم هبونا مجبوني عبدتيا خدايه بكي افزانا بني من خلاص بك من خلاص ناكه بكي sadece hani zanebunu كرنا عملك هندك جي من خلاص بك والله اوجي من خلاص ناكه çünkü insan tüm imtihanı diye hem baveri lazım hem teslimiyet lazım hem jî kirina taat ve evdetiya Xuda da sabır lazım çünkü Xuda me imtihan dike Xuda Teala medni re binire zanebuni jî dideme fehme jî dideme ama eme ve zanebunu ve fehma xwe li gorî xwestina Xuda gelo bicîbînin yoksa em ê li gorî nefsa xwe emel bikin binêr şeytan jî zanibû مزنایا خدا جی دیت بو شاهد بو بنیره ددید yani tiştekî ناوا cennetê de digeriya çilo bixwast mesela tiştekî gujvê aşîkartir heye her tiştî didît bêga em ê bêjin em bûna em ê bawer bikirina ama ew jî xapa nefsa me ye em jî dibînin binêre em nabînin qê meznaya xweda çawa dibe şev çawa dibe bi roj çawa însan çê dibe çawa mezin dibe hayat çawa berdewam dike em va tişta hemû dibînin em zanin sebebê xulqa însan Xuda ye heta Xuda emir neke însan nayê ser rûyê dinyayê newsa em dibînin ew însan çawa ji nebûyî tê dinyayê dilê dirênî însanek kine û dilê dirênî însanek hate ser rûyê dinyayê dilê dirênî salek 2 sal 4 sal 5 sal 15 sal 20 sal dilê dirênî ew însan mezin dibe fehm dibe aqil balîg dibe ama çitke piştî got aqil balîg dibe feka ku Xudayê Teala hiç xulqandina xweş bîra dike Xudayê Teala tiştek nedabûye nû Xuda wî xulqan dibe her tiştî ji bîr dike dibe ez gotina min dîtina min xwestina min li gorî nefsa xwe emel dike binêre vêka Xwedê ji we razî em temam vê gotinê ji nefsa xwe bipirsin Xuda me xulqand mehanî zamanekî mehanî şeklekî got em aqil balîg bûn piştî got em aqil balîg bûn me fehm kir gavê got em rabin em bibêjin û wela besa vê carê bira piçek ji gotina me be ferqa wî nefsa me û wî şeytanî şev heye şeytan jî goya min şeytan jî got ez nefsa min jî dibêje ez Rabbî alemê dibê binêre evdîtî û haye mesela Rabbî alemê dibê tê rojê 5 farz mêj bike nefsa min jî dibê û wela vî zamanî zor e deka ez ê çawa li mêj kim ya işêm heye yahut tamam ez ê li mêj kim lê belê wela ka ez diçime gezmehê deka ez diçime dawetê deka ez diçime xestê deka ez diçime vilê û virê li mêj li wê derê çê nabe deka ez ê çawa li mêj kim ama Rabbî alemê dibê natê li mêj kî binêre dibê tu nikarî li ser piya li mêj kî tê rûniştî li mêj kî tu nikaribî rûniştî li mêj kî tê xwedirêşkirî li mêj kî tu nikaribî xwedirêşkirî li mêj kî tê berî xwe bidî qiblê tê çavê xwe li mêj kî heta hişê te serê te be heta got quwet di çavê te de hebe welevkî tu nikaribî tê qelbê xwe li mêj kî pekî em dibêjin çi em dibêjin ka canê me çi qasî xwest pekî ew canê got îro vê bêîtaetbûnê bi Xuda re dike ferqa wê bêîtaetê û ferqa bêîtaeta şeytan şev û dinê re heye tune ye yahut em pîrek olarak em ji xwe re bibêjin îro em lê dirênin
هر کس یکیش خورا عاقلک درخستیه میدانی هر کس دبی عقلی من هر کس دبی گوتنا من هر کس دبی زانبونا من پیرک درته دبی عقلی من و هاش مرا دبیشه لگوری düşünca من دبیشه gelek پیرک نوهابه sınırı پیرکا sınırı ahlakı و sınırı گودناوا حیاتی ده رولاوان چیه و پیرک چوابه خدای تعالی چه وظیفه الپیرکی کریه خود تمام belliye نوسا تمام قرآن و سنت ده خدای تعالی چرچوه چیزمیش کریه حیاتا پیرکا پیغمبری مده پیرکی پیغمبریم علیه السلام ده پیرکی صحابیه ده مدایه فهم کرن مدایه ناس کرن در حق وی ده آیت نه حدیث نه پیرک دروای ناو دروا چه شکلی وی حرکت بکر ناوا هندروی مالا خوده وی چه شکلی به ناوا وی ظلامی و زاروکی وی ده معاملتا وی چوابه همو بلیه همو تثبیته همو قانون و نظام رب عالمیه بنیره الفيدري ده نقو ام دبيشن ياهو بيرك ظلامش بيرك استنتري ne بحساويتكم كسك نه مظنش خدا بيشتر كيجي تابعي خدا ببه او قيمته دي سانا مظنه sadece خدا مظنه sadece خدا مظنه اما انسان بقيمته انسان شكرتي بنيرش خلقاويتي تقول چه تقول ربي عالمي حتى ويدمي تكسي بدستي قدرتي نخلقان ديه حضرت آدم خلقان ديه امجي زاروكي آدمن جرحي خود بشكرية مقاسة كيدشي بحث بكن ها دمك انسان بقيمته ها انسان قيمته خو جبابي خود دستينه جبابي خو آدم دستينه ها قيمته انسان جي نقو بيرك وظلام ديه پیرک بجی ظلام بجی حتی گو اطاعتی خدا نکه مزنای خدا سر نفسه خو قبول نکه او انسان قيمتا انسان بيج قاسي عبديتيا خو خوشك بكا قيمتاوي انسان يتنه ولف بيرك به ولف ظلام به اما اف هي قانون و نظام يا خدايه نفس جي لازم تسليم ببه قاوي گو خدا تشتكي بخوازه ولف خلق به ما گویا قاوي گو دبجه چه به و چه به ولف جي تسليميت به گرك انسان تسليم ببه اگر گو انسان تسليم نبه اگر گو انسان پی اما کبل پی نفسی کبه او انسان وی چی ببه والله وی فکا شیطان هنداب که چونکه شیطان دو نفسه وقت هندابو نجبوش نزانيا خو نجبوی نزانيا خو هنداکر جبرگو تسلیم نبو هنداکر جبرگو با حقی باوریا خو بجی نهانی دیه هلاق بو يعني تزانبي تباور بكي قاوي قو تباور كر تسليم ببي قاوي قو تسليم بوجي چه شکلی خوشک ان شکلی خوشک جوابی توسع عمل بكي چونكي چقدر خوشک عمل بكي تحوق قيمة بي بله خواه مسوده مگو هنی خدای تعالی پشت جسد حضرت آدم دخل جنت مهلت کیجی تابی چقاسی مای رب عالم زانه دور دهشتیه مگو هنی وقت شیطان و ملک هر کس کی هنی دورای رد چونو دین جید ترسم پیشی سهو دگرن پیرشی شیطان هنی ملک آجی تخوازه بخابینه بکه هواش خورا ایجا دور هنی خدای تعالی وقت رح دای حضرت آدم چاوا چه بیه مثلا خدای تعالی پشتی گو artık تقدیرای تمام بیا artık گوتی از رح بدمی دبي ربي عالمي قابل رح تذكر روحي حضرت آدم جسد حضرت آدم جرحي خود تذكر يزبي ذاتا أين أن جوهرها مظن أن قيمتها مظن إنسان دا أو دره بني را عقل جي نيمتك برمزنة أما أو رح سر ربي عالمي رحمة خو رح بفكر يا إنسان دبيت نوا جنتي دقابي ربي عالمي رح بفكر يا إنسان دبي تسري إنسان دقابي جو رح كت جسد إنسان بجا أو جيجو رح بهاتيه أو رح بيف خوين جوشت خوين جان هاتيه دبي حتى قابي جو هاتيه برقركا حضرت آدم رح قابي جو هاتيه برقركي قوتيه الحمد لله خداي تعالى جير إلهام كريه هنگا پشکیه قابي جو هاتيه رح هاتيه برقركاوي بشكيه ويد ربي عالمي جير إلهام كريه قوتيه الحمد لله يعني حمد كريه خداره جبوني چي جبوني هبو نحوه
خدای تعالی البیراوی هاتیه خدای تعالی جیجه گوتیه ربیت رحملت بکه سون را خدای تعالی حضرت آدم پرسیه گوتیه اسکیمه خدای تعالی هر تشتی پید ده زانینه گاوه گو سؤالا جیجید که دیسا او جره الهام دکه هم سؤالا جره الهام دکه هم جوابا جره الهام دکه چونکه حدا خدای تعالی نبیجه تکسک تشتکی نکاره دبیت او خدای گوشته پیشتر اله تننه ربي عالمي ربي با عالم حموكاي او خداي كو جت بيشتر اله تننه خداي تعالى دبيجي تراست كوت جيرا دبيجي تراست كوت ترسا هم جي دبيجي تراست كوت چونكي خداي تعالى دخوازي كو تدي ملائكتا بدا شاني ابليس بدا چونكي ملائكتا قوتبو يا خدای تعالی جیجی پرسیبون تن مگویا سری پروگرام خود مگویا سورة بقرة آية سهيد دبيجي يا ربي تجمع إنسانك بخلقيني في فعلياتي ربي عالمي دخوازك وملائكة زانب بن برا زانب بن خدای تعالی بتجمع ويخلقان ديه هم وي سؤالي جيرا إلهام دكه هم وي جواب جدي صار ربي عالمي دي چونكي سادة خدا زانه başka kesik nizane. Rabbi alemi gavi gujera dibêje dibê terast got dûre dibêje wî dixe nava cennetê Rabbi alemî. û roja ku wî dixî cennetê jî roja înê ye. Ji ber wî na roja înê Müslümana re rojeka mübarek e, rojeka qîmet e, heta îda mü'mina ye. Geleka insan di wê rojê de heta gujdestê wî were taat û îbadetê te xweşik bike û tiştê xêr bike. دبيجه قاوي كو ويتخنا با جنتي دور ربي عالمي ملائكه را امر دكه دبيكوش ادم را هر سجدي ملائكه همو تدي الشيطان رشخه قوتبون قاوي كو شيطان جواره قوتبون وربي عالمي و ويجو تشتر بكره وتسليميتا وجواب به وان قوتبو خدا بيجه چمش خدا را تسليم ببن حقيقه جي خدا جواره دبيجه جير سجده ببن ملائكه همو جير دچنه سجده فقط شيطان ناچه سجده كبراوي غروراوي خود دتخ ميداني بريغو خدای تعالی رحت جسدی جی وی دلی خدا وان تشتاش خوش خورد گو وی حاضریا خود کر چونکی زانب و تشتک دوی ایشی ده هیه حکمتک ده حضرت آدم ده بشارت یا وی مزنایی فهم کربو ویش خورد دلی خود گو اگر گو ربی عالمی بخوازه گو از جیر سری بطوینم جی از جیر سری ناتوینم از پیرا مجادله بکم حتی قدوري باسا حضرت آدم كتير زوي حلاق بكم دين ديتا خوش خود دلي خود قوتبو اما قاوي روجا اتعاتي تي ربي عالمي جيرا دبيجي جوان را دبيجي جيرا سجده بكن ويدري الشيطان كبرا خو اشكره دكه غرورا خو اشكره دكه دبيجي كي از جيرا سجده ناكم ربي عالمي را دبيجي از جي ترم از جيب خير ترم از جيب ياشيم جي مستره قوتام جي زافتره طاعتي مجي زافتره اج اقرم دبيجه او شخليه برياوي از مخالفتي كربو از برياوي خليفه بمسويه دنيا دبيجه از دبي جير سجدناكم قاوي قوها دبيجه ربي عالمي ابليس را دبيجه دركبه پایا بجوي مقامي قو من تدانيه ويدري تدوي مقامي در قارشي كي مزناتيت که بنيرن سجده شيطان ويدري نج آدم ربو كي سجده شيطان ويدريش خدا ربو بأمرتيا ويجب خدا ربو چونكي خدا امر کربو حضرت آدم هیچ طرف خدا بخاطی خلقاندنی هي حضرت آدم داهی خنازناکه چونكي خدای تعالی چی جيره ببيجه او قاسي زانه جيره چی الهام دكه حضرت آدم ويد بيجه اما الويدري تسليمية ملائكة ربي عالمي ريه إسيانا شيطان ربي عالمي ريه جبرقو إسيانا وي ربي عالمي ريه ربي عالمي جرد دركبه هرج وي مقامي بلنت نلايقي ويدريه تل مقامي كي خمزن كي دبيجه وبردديه وي جنتي درتخه ويج مقامي عبديتي درتخه ويدفع دكه خدر دهاني خامس سودد به خدای تعالی هنی وقت بيجيت جبوتش يعني امري بجهناينا
هنج بجد به اج آگر چه بو موش آخر چه بو yani هاو قاسی نفساوی وی کور کربو که یگو آگر جی خلقان دیه و یگو آخ جی خلقان دیه خدای تعالی بو yani sonuçta tiştekî govî xulqan diye ew jê çêkiribûn îşte hev qasî nefsayî wî kor kiribû ev ê nake fehm nedikir îçe îro jî bername me wextê me hindik me înşallah me biqedînin heftiyeke di em ê bi hevdûra dîsa dewam bikin gerî temaşevanê me hêja îro jî em hatin dawiya bername xwe hetanî heftiyeke di temam bimînin xêr û xweşî û selametiyê de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.